Bro, keren banget mobil lu. Gue pinjem ya. Lo mau nyoba? Ya udah coba aja mobil gue. Tapi gue bingung ngomong apa aja nih. Gue bantu aja ya. Nih lihat sini nih. Ini udah bisa. Nah, lo pencet voice nih. Tinggal, lo mau ngomong apa aja udah bebas. Oh gitu ya. Gue coba ya. Hey Glory, Hello. open sunroof. Okay, opening sunroof. Wih, mantep kali nih. Wih, mantep. Keren. Wow. Keren banget ya mobil lu. Ya gimana ya, secara mobil gue kan emang keren ya. Yaudah nih, tutup lagi nih. Oke, gue tutup ya. Nah, kayaknya ini deh. Hi Glory, Hello. close sunset curtain. Settings is off. Loh, kok nggak bisa? Bro, gimana bro? Ya bukan gitu ngomongnya. Nih ya, gue kasih tahu ya. Hi Glory, Hello. close sunshade curtain. Okay, closing sunroof curtain. Gitu caranya. Oh gitu. Maaf ya, gue nggak bisa bahasa Inggris soalnya.